Nyumba nere. So mwana wetega gotoka. Yeah. Unfortunately muchiona go ngiro sikebuli ke kunsa dingso. To kungusa. Tindi kunsa. Wono ga. Wira niri. Muchi wira niri. Wono mwana atogete nyombe yume. Ekaro twamo begete mesa iguru mwana uri twanyoete nga. Iga mutu iga butoire. Endaga agabachoire. Iga samba sambiro mubira samba sambire ga goika. Yobona kure condition naro cyo mwana uri. Umuntu uri gaite to mwana uri encherembe sana kiunyama. Njenya ajete gustukira abantu bagumyoka kuru nyumba bagukura nga babwatite metu. Gastuka sana. Ngo yanya to mwana uyo. Andiga minute bakangaika nga sari gutaka kumanya nga incho yone boli. Ngo yanya lete nga mwana one na baitire. Akoreire aitire kinyama. Aitire asadire mubera timati kiango tumeka kero kanti manyeti. Mwana akoreira mangana kitama kongu yo gosoko. Lakini mumuro yo koru mwanso lende mumuro na atagete kondepo. Mwancho muligererio gusi voice kwakiranga mbia mono sigenje kwagendera kuligererio story chaito na lero ndechinse mutia Kitutu Masaba nigere ase county ya Kisii aigasinde ndase kenyoroge kurukunga Nyakongo ni gatoka imeya Gesima ward bantu bonse bagesima biemure litkolera nteko paletera umugano bugwe icyana sana kuruchinse mijige cya Nyakongo umugano bere kokoroka na semitandao abantu abange babiri bakonyoywa lakini nde none gaiga litunyumanya sobwagare zaidi ase ekisa kia korekanetega iga umwana omoke bw'emyaka 5 gotibongwa nabo igo goitwa no yokagire koba umuhamate ase kenyoreke iga oyu obetka gusaganwa n'abantu abange nabo igo nere goitwa goikogokwa boniga kare ase nkendu tika toswega iga ase family iga elitomanya umugano ngaki olenge ngaki umwana oyo iga ndia burete mazingira ki aburerete nabo igo nkiye kogera bakagirenga oyiga baitete nere okorete koneke iga nabo iga ntonyori bagatoende bakase omochibo oyiga nyagoitwa singincho no bali jirani iga toteme gukwana na barabu toigu story yabo nererie iga amangana muna iga berga korekana gusi abantu gotibongwa twakorete umugano wa mubumo sayo ya monero tibonge tumungina ali chinse mo chiamanga nabo igo byabiri bigo korekana se orogongoriga rwa gusitima itinga ngaki inki kogera ibinte byaba insecurity ekubora ne parenting itali buronge ibintu bune bibyonsi pia senchira yobo ikerano tigato se family to kwana barabo kole na barbaraga ni gusaba gose ko support gukonde wensi sinkenke yiga karo kuligere dinerense nabo baragani gusirwa senchira ya magose yende eliyo tonyale kumanya nchira kitura bakonye chema kana itinko ko egusi voice tigato se family tumanyenki bagokwana. Karibu sana. Asa malita ngaki okuruko. Asa malita ngoruko Mbagukala William. Pole sana se agosiriliwa ku mwana ubu. Asante sana. Asa bategera libaito maybe nabogotwere story ngaki alenge. Wikira umwana ubu cha usira. Umwana ubu kalenga sumuchiwiga. Aligo cha ocha. Ndengiro rira malita ngoruko Mbagukala William. Umwana uyu osirete umwana one ari umwana nyaruka umwana uyu ari uyu gatatu ase family umwana munene niga umumura agorokwa Isaac Kara uyu kumubwati niga agorokwa Joseph Kara alafu uyu osirete nari kubwati yigo ari uyu gatatu mwana Joy no mwana bo anjete gukiyaza n'abana bande no mwana twanjete ko banangina koro nanjete kunya kumutoma taberende mwana uyo gusira kwae mwana ni gajete mwangina koro mata umbaniro burabu agacha bakabanere bakanya gukiyaza nere kunya kumutoma re kajiza chama baro bakarie ndagira bariete nere nyomba gomateya abangotira nde kujiminto mateya mami nagenda kujimatega kuichinyeni taraje akego mwana umwabo ku Joseph
akajikulia gocha sika karangina ka gutiro ko mate mama uri otire ne chinyeni otire go chirogoro alirende ngina kora mate tinga ya kaliwa no bwango muikere ngina ka gutira taro jio sena roje mwana okurumaega era mai to mwana ngati nyombale Tigo enyomba ere gatia nere mwa ngina kuru mwana ne yago ngayere ya nempara eria renge kurupara rugo okay ne ne rumo ngina jagirite kurwa okay iyere gatia bu ane arenga ngenda para ngi chenga to mugoti ngo bano muibori kamubeko no keratira abegi chinyeni chiri nyomba kabeka mesa igoro jenya jetu jinsi aga sike to jimata kyara nya bwate suguli anga na masimba nji kubadiri umwane pasati bugati gara yo botuko bunga jigo jinsi aga elinde mabiranda boke mapema ngareki ngende Mugarati ngina garati ra kabika jini mesa igoro agasoka uikabara dio bande ya kwale da machani mate ya dinde de gore na bese ani boko ndo gore era kagenda kumbo mwana una ndio mwana ya sogete ngina tamoroji eria sokuru mwangina koro mwangina koro kanya baragire mwana wana tei baba joma tengurara mwawe week na njero ko yarari week kono ntuma itinga matuka ya balti week ngakia ringi aya no jigingo tiranga jinsi yaga ngabe kansa batiro jirogoro mwana na njitikara kondora kuminyoka aba nyomba go ndangelia mwana nyeka kisieliga mboli ngino mwana choi nale nyomba aya choi yale mwangina koro tarara du mwangina koro no arengi gataka gutirumbo kanje ko mo kurangiri mwangina choi no ale yara bono metena kanje ondora mayago kindi Jones na aba yakoli bakandore no jenge mwana karu igokera lit konkomera na kwarenga no kere tage kamna kwanda goboka umwana goboko mbol tata meamuka amade yani meamuka go vizuri nanda kwa samba nanje to ukwane Kiswahili matebie antai to kuganye jawi mate hadi angende ngojando karaki ngojande ko mwana kwa kikisa renge na kinyabo kana kinyagenda no musini sana 5 years Nuwo mwana nga ababwate ubwa mategete nje sana kutaka kunduanira ngaki kosoka na kingoja no karonya tigenda igaikende wejike to bantu arati no yeke to tukuna ne ndagera rost kuti mai tingi kia ringe gansinya just nya lieti digina lia karange turi okanga tiko kimaba tukarara onye kinda irega mugero ne turi buya muna ni bintu bikondo kiwana mugero no bai ngatiga bugagima biye on Monday nangina na boge to mape melinda aligania bana ngugura bali nge school nche ngaboka ngasukulikera ngombe koma teja yokoro stinga kunyikanye kiagera sengo chia paka ngende mapema gwetera sijigali ni inyanga yangu tumika with masipa kera kibesa nawe yabwate biye ndiboronga kamotebya rosi banga bana ebitabu byo gomboli boni gati kunyara gutware kera kibesa ndo chembwate na wachiranda chindeme tigangenda kagenda iko kinya kire masimba round saa 3 hivi akanga geresi ngano maete litwango boli umwana kwa boliti kadi umwana ari mate mwana wetaka tiki mwana wetara irio wajire bakonga yajiro nyatuma abana banda batu bajuguya mabere akore kwenu bajuguya mabere ale turumungi na baroshi chaja roshi chanya ngamatebi umwana boli bakachise cyataracha no enda bage sukuru uri boti ngi umwana kubura no ore iri bwijirani tangataro ganiti nilibono mama bogenda mwangina koro mata anyara taiyo ine mambia okay uko nera kama ko ngakiresi anga matikora rigaligia ororango ata bakajuze saa 3 mwana aya nyakora riskolinde tanya gora risko gurara mwangina koro andika tebiringa mwa babangoji ndo nyara kumutanga abara tino ne ndagira tali ni wono ndo mwete freedom yogo cha mwangina koro considering nga chimbe chinchiri yale ichirangi no
alimbe tabu kindalia wone kintu kulia ndeti ikiro mutu ana no kindo bisi ayi bande ani ye pasa tugeti mutu tulibuye kanya communication igachaka wo simi ngaki yaya kamate yaya to sireki genda baka school uri bwati school ando mugambi ando no police abajeta kali statement ngabora babisa no nyakunganya aya remerio mugaka tugokorere mwana ngo tukari tukaba burende karanga korerwa cyabere isa 11:30 ari twakorete kachake sabali ana gocha manye gitega ngo muboli ngaki aya sigal no barenge ga bakore utafiti yabo iga ndondoro jikende ono ngaki utakiro chikuri statement garuga iga ngagenda litongerie chumaine kweresa abasigali matutara ndabu tuje tumugambi tukamwa tumwereze rende ngaki umwana we ngani ante ngagenda cha umugambe mongi bicha yo mwana kara twaro tugaga polisi ryoka kara twaro polisi twagamba banyangira abasigali twaro twacha ono gitorega tunya gwaka gisabu ngitogokora ngaitoko gatira isirimbi toko bugia kara sukasi ni ngwaga rwesi nyine kuruno mugambi kayore ondeka dige bigi omnyaka bakasagoro kwa sise sine sise kaloje skimuma mwana otogiro gumubuli mugambi mwana uyiboli mwakwana nero gatiye marieta nere denya kumbuli amaswali amangi go wite nakode asinge nje uchungu yenya kwate yo mwana amate ngisimali ngelige bigi reta abareki tubango ikuru ega tumnyoka Esa ukuru gaiga na tambi nyansiongo nande kujimeza kujimakenene si what ndo metu kanga sigisi twadel dia sinin twataide sabrokese ni sato ni piki okay kuliyo mwana tukadaya yo mwana renga no mwana mumure myaka 10 akinya banyana banyolse yo ntoko kora bagambya batate yaya mwana gajimurigise ino murige bisima murigi chicho ime murigi chinyompa chitamenyi murigi kirasi mwana yise inale tugacha kera tuacha twakora genda ino mwana agaswa gukura akariye sirimbi akabugi nariye kinyoro gya sogete banya kinyoro kirania badai tigeji gete bon twachaka bono ko osakanya chibando batoke ma kali gichichae chiga mwana no nyora gende kya mwangete karuta nabwate condition inde muntu nabakulinga nabwate condition inde mwana alenga bya kabisa okay tawa tatisende onsi alitoligeti tokaligito boncho kana na buchaji bando imito ikase nyompe kale mato moelio abona sichi bandi jiro jokora nga abokuliri baka mwino kende nke nalio tuchage kama tyotoira na sichi nyomba bona tuma tinga inyombe yingonyi igore twakabona ndina mana kiye igore twaro njenya ajite gustukira abantu bagumyoka kurunyomba bagukura nga babwate temetu kai gastuka sana anja kunya lenge gezimage mata inde ngaita nsema kingo minyoka ujinyomba na toji nyombe itubwati kendere oligo temenyire ngo ikororo kumuri kaiga no ya muri giteiga mwana ya asianye tobosio ngo yanya to mwana uyo andiga minute bakanga ikanga sari gutaka kumanya ngayo incho yone bori no yanya lete ngaya mwana ona nabaitire akoreire aitire kinyama aitire asadiro mubera timati kiango tumeka kero kandi timanyeti mwana koreira mangana gitama kongu yogosoku ende watu abetabu tukababu ndo mugambi ndagake si kero mugambi ajicha serikali karange gwaje ko yo mwana nyombe igane yango nyombe yire iye mumurogro kumukayo tamenyetio menyete isko cyose muranga tamenyetio anganye de kuruka ne mukaya kanganye nena achite kubaligiri
Eli kurubuno mwana asirete paka goikali tukeli yako toka matukalinga etirigatia Rituko ryarengeria Sunday matuko ryaga tutebe Sunday magoroba saa moja kaja kutoka Jumanne sinsa gajia saa 11 hivi na nusu naelekea naelekea saa 12 nyomba iga mwana iga karokwa murigereria condition kia bwate ime na bwate chiarama na chabwate change chinyinge chugo ichana baki chinde okurirwa kuminga ikiningi ingiti ngi yani alenge chiarama gete chikoro kinga mfano wingiti ko ntombire bako ero chitatu si what yani design inga buneyo chiarama chitarete chitege gatarega iga arire kurigireria mutwa koranga na betiraga ngento kamoyo ninki bigotia na itira sobwingi no mwana yone na bae akweta makwiri gete yobororo uchungu gete nene no nyurange dina barangirite abai buri ku montaga bora komakon wa pole sana Bona ongi giachi gia kolekana kuruga iga eliwono mubiri mwa nyotre mwana bunare ngibona kuruga giachi gia kolekana ona gitwanya to mubiri irende mate kere gento gia tokire baka suspect ye eli unganingu lakini ndo kera kurete suspect ye yuto bantu bakagerete nande gatoka ngamwano inwale ase nyombi yabo Autoko tango mumuru ya rokolete kibiki kiagera so bagundete yugo trimbuka bugochi nyombecho yo mucho yo igo mundo tayo ro nyombi yera sigite chibando ime lakini ero mwenye na samenyete iji nyomba chidensa muligere lina moko nyomba sambira suspect era meti nyomba ya muru mwa beta kwa nyomba ya muru mwa bosirete eliwana abantu bagukura bagochera namo suspect enero eya lenge samoya nitokoliyo muntu tukani tokoliyo mwana litukelia alengero gora abanya kulisi chombe yona matukai go mwana apurete no era akunya koroteti ando kubolinga mwana iyo toki kamanyite ngikere ya akima tu mumuro we bona we mo suspect mumuro yo samarita yakoro kusakali sakali yetandira sakali ayusa Elietalinda gwero kali obusania koro kunga rastas musaniale ebona ero kwero kanga rasta ikiara binda bitu mudu obirige no nae ibirundo birago konye nyegeri kana bora abogotama yebona chimbo chia nga kichire bona buno chimbo chia no muntu oro musali okolire bituko bire binge obwatwa bekume anduruso no muntu okolire bisange binge ewa igo muntu kunyonya sole marungu nywale ngoje muntu kunya sole bitarakore matukai gamukurige umwana umumeranite nere yani a distance ona tinda maya tingo sa ko tinga nae a distance ande ngwa lakini era bweka abakoro muntu ole wasiwasi iki kuru yo kya bugite ga ri aro yanto wasuri chibandoro gorabwa akasiba ngomba akara agadam abana njimba de meto kuimuka kumurigia lakini rende abade meto gwe baja akara mujiyo bono bwata abantu bande aba murambaro abandi basirire mujiyo bwate balinga bamura 8 uwono yo gatano kodreki osirire batatu mbaro wono yoronga nere wono manene na ari nacha abwasa isinye so mwana yiteretwe nacha arindete nachi to semagaro sombono mambiga gakonya sari gasi bana kurogwe kero asibe ngamba tama ngakigia ora kiratama ilibano mubero rusiri gunyomba utamiro mubero tararusiko uchire ono mubero gitoka nyeterende serikali yakore gasi yabo erenga twakire mbaro jire ngate bono raia nera ngiye gokora no kuri unyo kwa unyo baranga yumuntu yakorete
yaberete iyo na ba mutemete kuri agata itukuri kubwatia raia no rusiku hapo mwana no rusiku wandu arusitia akairwe ngendo tukanyoira bakengendu iyero ichuni tukagacha omwana tukairana kara tuirana rinde babikire omwana agu tigatwirana rinde bono twana gitoja kimiroberia omwana lakini rinde kinyoro nkigwe to ubororo yara tusikie nyomba au mathe ono kitokire teiga tukaunga asinara kurukugochi bosobe tiria mandere mumukagiru yokoreki orokaniro nando bwatru igobu na diata matajiti kuirana itajiti kuirana lakini rende samruma sinjiro kuiguna no harenga sigita nya kubisa bisa rod andi rumu biro gutira na abantu bagonya gukwana rende ruma ciero mete ko batebo ngororokani no harenga bagonya ku korangi gegenderete andakake akagenda lakini ndi munere nyasaye na manyinga yo mwana umusini ni abete ka guita taringe kumuirare anya kumunchukana na arari anya kumuirania nenda nya kuira na yenda kulendera yinja muikerete sachia mambi gose saa 3 nabo aitetwe bakakakwa yere bugona tukukwa na iga no arase inkindu ya ucha wa pole sana ase amanganai kero kende omwana oiga ngutara arenge ende stage neighbor omwana ayikagira omuro ya mumerete omwana oyo abungu kobere jali njere ngo ikiagara omwana ni gasogete iga bono ntokumanga omuro agatete kurua ose omwana asogete paro gakari tukachikomerana bono nturamanya biye bya samu pikireti pole sana gaskio kara nje singonyore ke barua iga no ngonya goita iga rende nyako basukiri banyaguki ninda nyoronge chango torere ngi 10 gati sukiri tio bana umba kodre kara mu bachiri school njiri ke barua ngo kara timbo asindi kasiende pole sana mugaka se asayo kwa bergo gwetera so far mwa twalire kugamba kode wensi mwa koreki na gose mwa chire mwa likire statements tinde statement je tora alike kiagara ka tuajete lindiri tangani tualikete OP polisi yao twakorete nande tugaja tukagenda elitoiro mubiri mambia ento chiete CD karoka tualikete statement kiarengi kurwa unande bono itunge tu karansi de ngani kina tokuga ikiegere kina to goso akugamba kina nguko gambiki muntu akwete muntu ina ro korete ukuro korete kebe ukuro nyindi yali ngimoyo arano twanga tange serikali akoreki etubwatisi tukambi mumuroye ikina andi mwana uli anyoreke nakia andi kandi familia yabo ya kosondo isokire batanga moite to montorong naro kondete yochire boka banyene mbanjira nitengu mumuroyo obere kubasumbua mono no gukugwa gakwete kulingana kibeka korete tindo chinga ose mbaroche bobe ikiano mumurore ngo mube no ingina tari ngo muigwa ango te ingina mangana gete paka ntanyare ko kwana sa yo bosu abate ingina pole sana asa bantu bare nchinse mache mitandao bandi bakubolia story batanyi mahite banyimanyire kuri wasole maybe baraga nigo support nkega maybe nkyoraga ni bagokonye buno muyiboli bo muche ono muna yibona nche ntondaga ni antu bamintu yo bwatomo bugwanja nke itontolense ono muna toraroje mwana mbira twanyarwa bakongu ono nambe sitoji gora nankende abako gende school na tokokora yaro bana bajikobera bakabagende school akinde ngotanga bali bwatomo bugwanja abakurugeri baratware elinde tonyorere chinguru tosukeria abana okay no gwate si mesa abantu baratema contributions cyo yorata go support nkeiga ngai mubwata asimo igwana ndire ngabona contribution wachiko ba channel uchasigete asa abantu barata go sire nkeiga enamba nero namba nero namba nturu nirali okay
Enone muna be gutumeka. Oi, ngochinde kole tumungina baadaye. Bono ngana rinde ora teberio mwalio kulingana na ngana iga. Asa bantu bakurigerete chinse chiga. Siba bategerete. Bono njengi ndatebe gakingate njengo tanga bono ikiabire. Ano rende ngwa kangambia muna soko tuikangira ndu mwachire. Gutosira. Mipango ya matanga mwabangire? Buno twikaransaga bune family. Twakwanire igoro matanga y'omwana oyo. Omuchango niro igora beri tukolia Sunday. Ya mambia. Era betale sita le tatu. Ni gara letwe tale sita na kwenugwa. Iyera beti matano. Akore tunakwenugwa. Akore tunakwenugwa litukelio. Erono mwana osirete isiko. Eke gusiga kogenda uya asirete isiko. Albo no tuwe nga nuru sana imiki agera tasireti mwabo. Senya gitari. Isiko arusiri. Ero mwana w'umutangi. Aro mwana no gatatu. Alright. Abo mwana ubara banene uyu magubadi na uyu. Binero magogoti. Kuri Jofiani. Okay. Pole sana. Asante. Yatonyole ngina nera tutebya kurugagu. Torenchireki abantu baitu ba online n'abandi bako tegera bara nyari gukonyinke. Asante sana. Yaman. Nimeshukuru. Mancho muligiriria buna nate bankoleta ndi mamu mwabo omwana oigenye gusira ne arora se screen ito chinse chiga ne retiga tutenga kya kurukwa to rese story omwana oe nabo igo atwe ngaki araganye support ito chasale chinsa bune chicha karibu sana ngaki kuruko Maria tanguru kwesta busibole. Esta pole sana asogo siriri ko mwana go tote pyango igoro mwana gae. Cho mwana ne twalenga kama bakita ekayo mweli. Igaika saa 12 yesa saa moja. Kimbate customer ngo gingere mwana bya skuru. Kimbate salon ngo gingera ndira kinaene tari ananye bwate ni siku nanye bwate. Sinare okorera ngachangaru skontansa nare okorera ngachangaru ororo bono ningangiranete. No twarenge na choyone. Tukarua tukaira na gucha. Tugacha buna na chirenga gaiga. No mwaka na kurira tinda akora matuko mange nandi. Pake kebege kyanyoriro mwana. Ono choyone gantebeti saa 12 ante mama. Naomba unipaie mandazi. Nikamwambia mwanangu nataka mandazi. Nikamwambia akaniambia ndio. Nikamwambia enda kwa duka uchukue mandazi. Akaenda akachukua akakula akamaliza. Kaika saa 12:30 akatirimba kuchimwa babo mwapo. Lakini kia kutirimbo katante beti kusimama na atirimbukire. Yaya. Ya atirimbukete. Na inche nkagingere customer na bwa testime kagenda. Yabiri saa 1 na kinkora timbu atingeni tigantirimbuke ukwane ne mugodo mata ngende nga eskuma. Tekeri kolende abana barage ngate yo mwana ono monene utali kwalike. Tiana nanda ligicingeni. Kautaliko na inche ngatirimbuke ngotirimbuka ngomera no mumuro no kabiri. Ntai mama. Kiwato machinga mndai ya misi jatu macho chochote ntai saa ngayali mtebi. Bantebi no ale mwa baba. Kya kore chingenda kulinga mtai saa. Ebese yikomye byambwate gendo bike koso nikorunse na achire nabonda ene mugondo ga igebese yesire. Katirimboka ngaenda ngachi ngene akego kingonya gukwana ne seminari nare gukwana kurunga nere. Akego wiri ugocha mugakona ugocha. Mete stadimbwate sabali na kina achire kuligichi nsiaga bono maragoba. Alafu mabimbo kero guchie sabali. Kamutiga kona jachinsi yaga kagenda ngatira. Naire chingi nakulira natiri. Kaika katira rio katimbo galite mwongena. Haya. Kaika mwane kabeka chingi ni amesa iguru. Kasoka kanyora machani taiyo. Akera wiri singamole wiri. Tayo ndatera machani ngwale tabano yaya. Machani tinda tatenye ko bwatsi basiao. Usimo buko gando gora machani. Tai sawa. Tibesa naona bwate mubuko ngasoka ngagande eduka direct. Kakora machani ngaira na naro. Kacha naro nyumba. Kabeka nechinya ya nyumba. Mwana kanangere mama. Najua sufule imechemka, ngambia sawa imechemka unga iko hapa nikaanza kupika. Nikamaliza kupika nikaanza kukata mboga. Ndio babaka anakuja ananiambia, "Mama,
mamake Joy yako wapi? Nikamwambia Joy yako kwa nyanyake. Kaniambia sawa. Na nikaenda kukata mboga, nikakanga mboga, nikatoka huko, nikampigia juya ya kulisukuma, nikampigia mayai yenye ilikuwa hapo. Tukakula, tukaingia kulala. Kutoka kuingia kulala asubuhi, ila roho yangu ilikataa. Mbona ninashindwa kulala? Nikienda kulala naota ndoto zingine ambazo sifai. Hata nimeona watoto wangu wakiwa kwa giza, ila mtoto wangu huyo simjui ni nani, simuoni. Kwani huyu ni mtoto gani? Nikashindwa kuambia babake, nikasema nikaamka. Like nimeamka simu inaniambia ni saa 11 ila haikuwa saa 11. Sasa mimi sijui ni mimi niliona vibaya. Sasa hii saa 11 nikasema aje niweke moto, simu ilikuwa imezima. Nikaweka moto. Ila sasa kulala imekuwa usiku mrefu. Nimelala, nimeenda kujaribu kulala, sasa nimeshindwa. Ikafika saa 11 sasa ndio ninaanza kulala. Tena si kulala kwa muda, nikaamka tena saa 11:59. Nikasema hakuna haja nilale. Acha niamke nipike chai juu babaka anaenda safari, nipike chai alafu akunywe aende safari. Na mimi nikaamka nikawasha moto, babaka akanifuata kuamka. Vile babaka amenifuata, akapata nimeweka sufuria, akaenda kukamua. Kakamua akamaliza, akaniambia sasa maziwa ndio hiyo. Endelea kupika. Nikamwambia sasa acha nipike chai, si ngoja chai unywe basi uende. Akaniambia hapana. Mimi niko na baiskeli hapa. Sasa siwezi fanya chochote eti ningoje chakula, hapana, acha niende juu niko na baiskeli, acha niende juu safari naenda ni ndefu. Nikamwambia sawa. Nikamuuliza sasa ukienda watoto wakienda shule wataendaje na wana vitabu? Kaniambia sasa hiyo isikupe stress juu leo ni siku ya kwanza. Wacha waende na vile walipewa. Joy alikuwa amepewa zawadi shuleni, alikuwa namba 2. Alikuwa amepewa vitabu 2. Na huyo kijana wangu wa pili alikuwa amepewa vitabu vingine. Nikasema hizo nitawapea moja moja waende nayo. Hadi niende nitafutie zingine, babaka akija atakuja na zingine. Haya nikamwambia sawa, safari njema. Haya akaondoka, kaenda. Nikapika chai nikamaliza, nikaenda huko barabarani nikachukua mandazi. Nikachukua mandazi 3. Nikasema hii 3 itatosha watoto wakule waende shule, alafu mimi nipaki tena niende nitafute nyingine tukunywe na mtoto mdogo chai. Vile nimeamka nikaamsha kijana wangu wa kwanza, nikamwambia sasa enda uite akina Joy wakuje wanywe chai waende shule, alafu wachukulie nyanya maziwa. Wakaniambia mami nenda niwaamshe. So akatelemka, akaenda akaamshana, akaitana nyanya amka. Ambia kina Joy na Chose wakuje wanywe chai waende shule imefunguliwa. Sasa Liali wanaendelea kuja, wakakuja wawili tu. Kamuuliza Joy yako wapi? Naona jinsi watoto wanafanya mchezo wakiwa wote wawili, wanafanyanga mchezo sana. Kaambia Joy yako wapi? Ambia unajua mama wakicheka sasa. Sisi Joy hayupo chini. Kaambia waja madhani, acha masiala. Kaniambia mama hapana, Joy hayupo, sikuamini. Nikawatuma 3 times. Kafika mtoto ameteremka maziwa, Joy hayupo mpaka muda huu saa 2:30. Ngoja niteremke mwenyewe. Kateremka mwenyewe nikamuuliza mama, leo umekubali mtoto anywe chai hapa? Juu maziwa ndio umechukua saa hii, Joy atakunywa maziwa. Chai saa ngapi aende shule? Akaniambia mama, mwanangu Joy hakulala hapa, alikufuata. Nikamwambia hapana. Mimi sijamwona mtoto wangu nyuma akinifuata. Kaniambia mama, mwanangu Joy alikufuata. Sikumpinga ama sikuingia nianze kutafuta hapo kwa nyumba. Nikasema sasa kama amenifuata na mimi jua hakulala. Kaniambia sawa. Nikamwambia sawa, aje nimtafute. Nikaenda kwa brother yangu juu kuna mtoto wanatoshana naye kabisa. Nikamtafuta Purity, umeona Joy wapi? Akaniambia hapana auntie, sijamuona. Nikaenda kwa mtoto mwingine hapo kwa Chilani penye wanachesanga hapo kwa barabara kwenye duka. Nikamuuliza mliona Joy? Kaniambia hapana, Joy sijamuona, hajakuja hapa barabarani hata jioni hakukuja. Kaniambia sawa. Nikaenda penye nafanya kazi huko mwisho, penye nafanya kazi ya shamba. Kaniambia, nikauliza Joy yako wapi? Kaniambia hapa hajaonekana, hajakuja, angekuja ningekupigia simu. Wewe mtoto wangu ameenda wapi? Haya nikaanza kumtafuta kwa majirani, hapa kwa relatives.
mtoto akakosekana. Iyo nkora agenda alinge stage jirani. Sasa majirani ni hawa tu na watu, kuna watoto saisi yake riga yake wanakujanga hapa barabara wanachesanga, ila wale wanaenda wanamwacha. Lakini sasa Joy alikuwa anaopaletea tu kwa barabara. Akifika hapa kwa nyanya anaopaletea tu kwa barabara na wale watoto wengine. Juu hata huyo mtoto mwenye rafiki yake sana kwa nyanyake ni hapo barabarani, ila kwao ni hapa chini. Nikaenda nikaita nasi, mtoto wangu amepatikana kwako. Akaniambia hapana, Joy hajakuja, ila Quintin alikuja mwenyewe, hajakuja hapa. Nikamwambia sawa. Hivi sasa mtoto wangu amepotea. Wakaanza kupiga nduru. Unadanganya ama nini? Kwani ulikuwa unalalaje ukaja mtoto? Nikamwambia hapana, mtoto alikuwa kwa nyanyake, nilimwaja nikatafuta mboga. Yenyewe tulikuwa na ukitafuta mboga, lakini hatukumuona mtoto. Haya, tukaanza hapo. Kuna rafiki yangu ila ni mke wa brother yangu nyumba nyingine. Akaniambia Esther, Joy wangu namjua, twende tumtafute sasa. Tukaanzia hapo, tukatafuta mtoto, tukapita hivi, tukapanda hivi, mtoto hayupo. Tukaenda shuleni. Tukaingia shuleni, Joy anachulikana shuleni. Wakaitana baredi kwa watoto, nikaelezea walimu, wakaitana baredi. Wakauliza na mtoto mmoja aliamka hapo wa jirani yetu. Akasema ndio Joy tulikuwa tunacheza na yeye, ikafika saa 2:30 akaondoka. Akaenda wapi? Ati alienda kwa nyanyake. Nikamwambia sasa hiyo muda aliondoka na mimi nilikuwepo. Mimi nikatoka huko. Akatoka shuleni, walimu wakaniambia sasa enda police station ama uende kwa chief kwanza. Nikitembea nikiwa harakati ya kutembea nikapata assistant chief. Nikamwambia Edward, mwanangu amepotea, yupo. Mtoto amepoteaje hapo kwenu? Mko kama rents. Yaani mko kama rental. Mtoto anapotea hapo aje katikati. Akaniambia sasa twende polisi nikusaidie kuandika statement. Alafu au maskari wafuatilia hapo haraka haraka. Tukaenda na huyo assistant chief. Tukafika huko, assistant chief akawaambia mkimalizia huyo mama hakikizeni kama mmeenda huko mmefanya utafiti ya kutosha. Akasema sawa. Wakaniandikia sasa, akaniita akaniambia wewe ungependa tukupe maskari wangapi? Nikamwambia wenye wataona watatosha tu. Wakanipa maskari 3. Wakaniambia sasa kitu utafanya, tafuta fare utupepe. Nikamwambia sawa, ila mvua inanyesha, utangoja itulie kwanza ndio tufanye nini? Tukuje. Nikamwambia mimi siwezi tulia juu kuna mtoto mdogo, ngoja niende nikanyonyeshe mtoto mdogo alafu niwakujia ama tumepoda. Haya, nikaenda mpaka huko. Nikafika hapa nyumbani. Ila kuna simu ilikuja huko police station ikasema ati wanasema wewe ndio ulienda na mtoto kwa duka, wewe unajua penye ulichukua mtoto, umeuza mtoto. Kaambia mimi nimeuza mtoto hapa. Nikaanza kupiga nduru hapo police station. Ananiambia sasa acha kupiga nduru hapa. Sasa tushachukua statement yako, wewe nyumbani tunakuja tuchue mengi. Haya, tukakuja na huyo rafiki yangu. Nikafika. Ngoyo letete story nga nayo kwa neti. Ni simu ilikuja. Kuna simu ilipigiwa wifi yangu mdogo. Huyo wifi naye akapiga police station, wanasema tuende unajua penye ulichukua mtoto. Nikamwambia nani ameongea? Ila sasa wifi akanifija juu unajua hawezi akaongea mwenye aliongea. Okay. Sasa mimi nikakuja. Nikasema sasa kufika hapa rafiki yangu akaniambia sasa fika nyumbani piga nduru akusaidie kutafuta mtoto. Mvua inanyesha ya kukata na shoka. Mimi nikakuja nikaanza kupiga nduru. Nikapiga nduru huyo mjamaa. Kuna mjamaa aliyeniona nikipiga nduru kwenda hii side. Akaniona akaanza kutoroka tu. Huyo mjamaa hajaisimama mbele yangu aniulize, "Esa ulipata mtoto?" Hapana, hakukuja. Ila kuna mjamaa mwingine naye akakuja akaniambia, "Esther, umepataje? Kwani ni mtoto amekufa ama nini?" Nikamwambia, "Hapana. Nipiga nduru mnisaidie kutafuta mtoto." Akasema sawa, ila kuna mjamaa mmoja nimeona kidogo sisi, akanipigia simu akaniuliza, "Hivi ulituma poda?" Nikamwambia, "Yes." Ila fina nimekuja hapa nimepiga nduru, nimemshuku mtu mmoja, nimemshuku kuna suspect mmoja hapa. Kaniambia, "Umemshuku nani?" Nikamwambia, "Nimepiga nduru ila mtu mmoja kijana mmoja akaniona akaanza kung'ata." Kaniambia sasa hapo waje tukuje tutuma pikipiki. Nikatuma pikipiki, kaniambia maskari eti wako meeting. Hiyo poda ikakataa kwenda. Akarudishia simu, nimempa simu aenda uwapigie usikie wako wapi. Eti poda
Akasema wako meeting, nikapigia tena Osesi akanipigia simu akaniuliza kwani Esther huku kuja huku tuma poda, nikamwambia nimetuma poda na niambia mko meeting. Kaniambia sisi hatuko meeting, huyo amekudanganya. Nikapepa mimi mwenyewe tena nikamka mimi mwenyewe. Nikaenda mpaka police station. Sikuwa na pesa, hiyo pesa niliomba tena jirani, nikamwambia naomba unisaidie kiasi cha hela hata iwe 100 niende nichukulie maaskari, wakanipea 100. Nikaenda na hiyo 100 tena nikatumia hiyo 100 barabarani kupanda bodaboda tena kurudi mpaka police station. Nikatumia 30 bob. Kufika sina pesa hata ya maaskari, wakiniambia sasa tupande boda ni expensive. Kaambia juu mimi niko na uregefu tuchukue gari tu. Wakasema acha tufinywe hata kwa buti tutakuja tu. Tukafinywa kwa puti, maaskari wakawekwa kwa puti. Unaona maaskari wanajitolea mpaka wanawekwa kwa puti. Tukafika mpaka nao hapa. Wakakuja. Bila walikuja hapa. Mama akatoa statement, wakasema saa hii imekuwa usiku, hatuwezi kuanza kupita kwa mapoma. Ila sasa sisi kitu tutawaambia, mwenye atakuwa na news yoyote kuhusu na haya mambo mtoto amepotea, akuje huko police station ya report. Sasa wakaenda wakasema ila sasa tumewachia kitu kimoja. Babake mtoto akiingia kutoka huko Masimba penye alienda kutengeneza birth certificate, mkuje naye asubuhi. Kaambia sawa. Wakaniambia sasa kuja kesho tuongee mengi. Kuna mambo mengi washaambiwa. Hapa kwa hiki kijiji washaambiwa mambo mengi, wakaambiwa huyu mama ndiye ameuza mtoto. Bona ngai kibono mwana achite gutuka. Bono umwana uyo ekere bono yaikira umwana uyo uburire bono. Kaenda baka polisi ngali kopi. Kera nali kopi ngairana. Ande litukuliko bwati ngate yo mugaka gakiriga kunya kwengusa abasigari bali barakagenga na yerende ukale toka oneti umwana ko mukyagera konye bakwanire. Iso umwana uyo ngunya kumana bali na ngina abara nyole nero kaoneti umwana gosengiso wenero kakachito umwana. Ateba yaya ngamatebya na igure bingana ngana bitigete gakimuka kurwa so kale no nyene akakonya uchiro musacho chiro bakali ya moni koliyo umwana kamateyimo kerabu munyaka bunole igo munyoke kinkaranste para mole byondache mama Joy naye bano umwana ogasirete no muntu bwiche ne muntu bwikenyuru eba ayo musacho narali uchita marume lakini into mobwete agacha gateba agutangasa naye kwana ti umwana guchikostia saba sacha bali mwara okarana bumuchengo naye kwabo aeto umwana kai kabateya basacha atwara okara muchengo bali bachite kale nane ngingo ba umwana antebira lakini umuntu bwato umwana uyo yo goteba nero kabwato umwana ekororekana kamateika pira totarashuku muntu rende tia turagenda turarike statement police na tatu mwabara rike nje na ligete yana igoro tigane heragenda rike tukalika tukaruora kapura tutariga kulika tukagenda bumugambi ambia manye gwikari ngweresa rinda batureti tureri ngwatebiga kima ko ngarende sirimbio nyinu mwasinyirunge sirimbi mbugi kyagero mwana noyo baonde bibono karaga nyomo gambi ndogo kwanera mangana para togenda obisi twikaransa abo obisi mugambi ogucha taso ndina no obisi yae ambona kyo mwana sirite ngmare sara bla 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 ante ibana iwana no mugako ko bwango manye bija kai tata kuntaito iwane ngamalde ibona mugambi muture aya kara iwana no mugako kwanza tokasoka mutaito kapra toraenda kuriye bicha toragenda polisi oralike statement kwanza bunayo taralika kitoweka polisi abasigara bashaka kuroba bataki baba umejireta sasa tunataka tuwaweke seli kwa nini tenda nyago sasa manya seli na kiekale sasa kama mmeamua tu hivyo ni hivyo sasa nyinyi ndio mtatupea mtoto babake Joy unampenda mwana aliyo mwana litato mabere sitaka teva sasa mambo ya huko kwenyu ni mengi sana lakini sasa nikuvumiliana lakini enda mchisanye mpige nikamwambia ila lakini mimi niliwaambia jana nikawapigia simu nikamwambia kuna mtu nimeshuku saa kwa sahi hata kama umetuambia lakini kwa sahi kuna kazi nyingine tunaenda kufanya juu tumeitwa kwingine sijui ni ruti sama sopet pona ba mukire station yengima police station yengima Yona baba konyete ya bano litukero chimba chite ba marago nande bano muntu mungaure ndengwa bale konyo muntu mwa kyagere kese ni mingi okay karonya kote which story chinga kibirengere bya bibire ebirengere bya ne biro bino birenga ebirengere bya no birenga lakini bono mwanya bantu aba base itango te birende nkonye barabwe basukwanete bano gusekora kana no na barabune libe tuli atanganete mapema
bono rende bagasukwana baketaga kayo mweri. Okay. Bana kingoche no ene ri Jumatatu onyendirite mwanya bande yi mugete Jumatatu eri gose nabasigari ibu na riri bachete batebe twende tuchake gwita bono kire nyumba kanga Jumatatu ene ri umwana atogete lakini abasigari bagaika bakaira na bagateba Juma police kwanza renda tumwa bararike statement areri narure gesimali tongeri bande tingo chimasabe tuguchikoliki omonto guchikobwatu bagante bigenda muri ranji lakini mora etana ne bisima mupaka tobol mwetire bisima imbe kwatebi yaya ndora etana kitogweta indu tweka dogo chigweta indu tweka matebe ni mama ete mukaruto mwana gesima bona ngoligi moro mwana ateba sawa kiana bana mobugie sirimbi anye mugambi taiyo abo bangiranirete kiana mobugie sirimbi mobugi anye mugambi taiyo tabwatangacha nalingiranite korulita ngo tukaira no museba kalita korulita ngo gocha tokagenda ali esibakorosirie bicha rende tato mwabege biche iyo ndiri twage twa matanga 2024 eyo mwana oyabeke lakini bono mwana utagibita minute twage twa matanga baba ebiche yengairo mu murondo akagerosi akateneni omwana ali arosetie biche iyo tokarosiri tanga noro chebana buno gotantana tokarosie bicha yoka aya nanu mu murondo bwe pikipiki gwateke kanguma gateba yaya jero mwana abolete beka missing mobeke chi documents muri ko mwana marieta muri kene namba yago yesimu rende kyo mwana okagotoka ngogo cha kwake rwesimu bona inobeke namba yesimu kabeke namba yane yesimu yatele mwana rende ngabogoli chibicha akandosari chibicha chinyinge ingo nyagweta para ngo tenenie pikipiki nabeire traffic police traffic rende kali ende yonse gweta tenene kenda mwana oyone nabolete akike simogo chekerande kirase akimunya gutangaza moko igu na mogo ndeye nambe kirase gali ende yonse gweta kirase na nyolire bona tigangende bwo mugambi chibicha chatikeire ibere choka kagenda bwo mugambi mwiriro mugambi agake bicha agakanande taibone bicha itimbwa tigasi nero ira na nero kama bwo mugambi na kibano kongira niga ikoko ngana no mutureti kwanza bunayo bwendo kwimuka togende nayo turikio mwana ayi gasinere mbwate gukora sawa ale no mugambi andaiba no mugambi yando mutureti orichi hoteli chirikana muina gambi ngwale ko monga geresi me gatingo ko namba kwa credit mutaye credit ni mbwate nge namba gachiko some nambi kabora andaiba no yalo che hoteli eri muina ali na baba se baswa guchi bono sasa ncho mugano yoro mutamba makimo mtoto tanya uru mwana bono no abu pado bono ngaende hoteli eri nganyora pakambi abu mbayo musani one na arabu gesimanga mutai baba stera ngakero muntu rwekera mbauti mate umwana one na bolite gakia tangasi ngakero muntu rwekera mbauti agateba yaya mwana narengi gweto togete sise sublocation batangasi umwana ingo kwa nara marieta yaba abangina na ise nande baona sakuru na nwatama nyeti mwana ne miaka renga pakota ne miaka ene lakini tina manyanya roka gosemo mura tigamba likere se location ane ngena mpaka pado bwo mugambi akake simi gochie sise aro mwana naro tokira mwana naro tokira kunyore ngunya kweresale nero ibono mugambi okata nero oyo wakero butoire kale simi wakeiro mugake simi ayemo wiri omwana okotokire nyoka gocha ne pikipiki tebia yesinde abantu banyumba 10 chikoligi bache bagesirimbilene aya mnyoko mwana otokire sise epikipiki ya wiri agante yaya buguli epikipiki ende yonse kanyoro ekasini anenere kisimali kabuguli epikipiki esise karibu dasigisi bagante yaya mwana otoka no mwana omumura akongera mwana otoka no mwana omumura mwana bwe miaka 10 lakini onyolira abanyene ande yaya bono mugabisi agante yaya bono tokamachkweta nando mugambi oyo maite Wambia kante yaya bono ngaba kandi nande mwamunya mochi baka mwana yaya tokamachigweta na kante ibono kyane bona abanyakungu baku mwana alise ino mwana uri no mwana bumoke tali gocha baka kyanda se ino baku mwana togonjoka togachana lie lingi gete baka kagenda no musbatio mwabo yuma ya gabo yu ikarasti kama tebi karo togende osabesie sirimbi tokagenda baka bwe yango yane muina uchimoinari antebi yange yegantebi ngamweresa kantebi bone sirimbi mbwatane ya Pathfinder tigangwero kama tebi ogonyolire kanga watoire oyo ngake sirimbi konsa mwana bigantebi anti to sirimbi itu ake sirimbi joyo minta toke ibi mwana biko bige sirimbi barasa joyo minto boli mwana bigake sirimbi bigalere libono karo bono kanae
karo gwaka na inche ngokura gochibando rugoro gaki njumondigesia omwana abanyakongo njumondigesia abanyamwanya bantu njumondigesia omwana tokagenda okachibando rugoro bataya chibande chiro kono magendo ro manyinga ne tayo toirana gochipaki ground sige igo musacha uri ondore takatamangi ari gotamera aye nanda bamura bana bakaiguga bana bamura bakaimuka iga chensie kaimuka kara chensie imoka egateba bono musibati oyo orire bobo oyo yaye korokana manyinga murumire guchiasa ande bakaimuka babakobwatani tokamunyoka rende bokunyako nebo mbere getaka mwana kane mogongo akakande tokagenda tokanyagutirimbuka bakagenda bakachinyombe chimaega lakini borane barabumba chagete nyombe yiga yaringe nsara lakini nchebia kanimo ligate tochi igesimangere kere nsanga mureka bakandengo gwore gesima ime kusangana munota bwati nguru ko gesima ekime bakandusyo kamureke nyombe iyo nyomba kitochete chikoni eyo tate esibire ne bichanga chikoni esibire ne bichanga okorusi achianga chitumbire byose nejiyanga goseningi idumbire nyombe chikoni tukateba yaye tumulekange nyombe yeye nene uchikomuleka inche korwetirisa yakinde tata nyombe yenda buse yaye Andrende bagokuba kurangere nyaya marabatokira arariabwo ancenga ngata gochimate parabaza tokire gochirende tokora marabai bakonya kobeta chinyimba gateba yaya yakorokana ne biasi byali koi ande gochimate ona nanda marabanda gatoka sakunyire usene ngoro yale kulemo useningi yale kulemo bagateba yaya nande babitire chinyimba yakonye Bosenga yarwerete gose n'umwana utanganite agateye umusubati one nka yaya togenda guchi nyombe ye mata inyombe ye iga torachakire nyombe ye kuri mata bano umwana ona kinsinyire nga y'umwana yarusiti birengereri ngai nyomba nere kare mata bondo bukoburi nyombe irende tokogenda kebungongera ngani mete bune ko igoro bakagenda mwana ino yongo mwana no igwe jirani bakagenda bagatangana bono uyo giako muleka bono baringa abantu babere bono batanganira abunje bono namangana nachite konyora latest kagera kibikuro bigwa kundogora hangari bono bagokura oi bono ngigwe bikuro byabuchire mata chibando imenga buna na chibando mwana nwale mega yane mberege to mwana azime jesi na rusi chingurungo minyoka yani na tarogete kena guno mwana magangale ngachanda keke na guo yunse pakali aya ngotio mwana ogotokire nyomba ebikuro bibetetenzi yaya mwana anotokire nyomba nande ngasamba gotinje tinyombe iyo ngasamba gotira ngabiringisa gotira bako minyoki nande kurumega bako nguro mwana chetimete sina uchingurunga batayintigana no mwana warentigana bakabwata bagasiboro mwana bakangura bakagenda nere anjenga minyoke para boge kangulera ngatatebi na batebetire ndo monto yo narucha ganta manoruchirende binoborobole abatebi monto nandocha gatama muntu nando chaga tama enkiar gotamera tare gonde kanyole propagis para koterie propagis yengire baka polisi kayenda baka polisi na iko ngata ibono basikali mwate bari nkombe kamole sel bono najire mumbeke sel mwana one igautokire nyomba mwabande erumu yarugo hano mwana ndimedira kya gotoko basikali bagwake simi station keroka DCI egoika ekombeke garime mama njo twende lakini mumura naro mbwati koruga iga baka ritongo ontebi ndogo kwera ni gochinga yaya basika bakakana yaya bakakana pipi bakateba huyu hawezi kumchukua huko huyu tunaenda na yeye bakambeke gari ya DCI ime ngacha bakantebi mama ukitaka kuokoa maisha yako hao watu ni kama wako na uchungu fulani wamesikia wanasema ati wewe ndio uliuza mtoto sijui kwenda Coast. Ukishuka kwa gari utaesa gongwa ama utaesa wawa. Kaa hapa ndani ya gari, utulia hapa mpaka tutulete mwili, tufanye investigation yetu, tumalize, tuende na wewe mpaka wapi? Tena turudi Ritongo. Chenga kila mahali wangunya kolele gari mahali. Hawangi weta bantu bakunya kwa na isiko muswati yo kwa neti omwana. Muswati yo nana neto omwana. Bano lende amangana na amangara alengi. Tukarua bulende tukagenda tukalikia opi ngalika nande bakandikira nande upya DCI kandikira ali Ritongo rayandikira ali Ritongo no bari no mwana baganda ibona mama unaenda Keroka kaniambia kawaambia sasa mbona nisienda Keroka nione mtoto wangu sijamuona banda isawa mama ingia huku mbele ni nafasi ni ya mtu mmoja lakini hapa uwezi ukaingia hapa mbele kwa driver ingia hapo nyuma kaswama ega Bakali so mwana akabekira mochari
mwana no airire ando moyo kanganga ngateba ko chikorigereria mwana na kingo morara gaki aya bakanda bakamubeka mwana one na bairire mwana na bagachire tamorochi chere chibicha monto ngatebia chibicha ngwarokyo mwana ugo nero uyu mwana ugo na bakoreire iga na bongunya kwarokyo gugore no mampi Jumatano boki akeigo muswati ondo gocha bakaka bateba yaya esimi yachire muswati uyu bwate yuria mandera agende kano banande umuntu uyu bwate yuria mandera ande piki igoro musacha rotanganire gochi ali kuri gyabamura umuntu otogireria mandera ande piki igoro ntangaine pakaria mandera oyeteria mandera ngonyore yangu wori yangu waiguru umuntu bwate irwa ngayaya akoroka ne mwaigu bobe no lende muntu mukungu ngitora kore tugoncha kanana tukachana ndi siminande karume ngayayo ubotokire bumugambi orina ade tukanya kominyoka lende tukanya kominyoka bakao atanyole to muntu ina baitirabu bono ikoroka nabantu barie mob justice ya aria no nereba ikabaitete atanyole muntu uyo itirabu ende ngoira na lende anangana kyo muntu uyo kule aroni nyane gatingo muntu kule yoite to mwana one uyo nyome to mwana one abanyome to mwana one kene ukule ayegete chengoncho kalende gocha ande gaika pasikali bakanga kiresi bakanta sasa esta utakuja kuandika hapa keroka DCI tena statement tukagenda tukarike statement ande tukarua turwetu iranete saa moja tukarua saa moja na watu igeta saa moja bono bakatotei bone gento moko kora sasa tunataka tuchukue huyu mtoto wenu atumepewa siku moja hii siku moja mtoto anafaa afanyiwe igoro bana kangana mwana kore postmortem mwanyendiri chwesi atugite igoro kyagera mu Islamu yongo genda aringi ne holiday injire postmortem mwekorugoro barusi gose ne swap baenda se nyangaweye barusi gose mayinga baire Kisumu ngabana tata ke turigange 20,000 to bairende baire mekone yugo chiali gochiabu Kisumu musigali bagonta inaki abana chibesi file chibesi file chitwali kerende chibesi file gote chibesi file yanga gatebi yango yane kuruka kate chibesi file bana chitatoka dogo kwenda ne mutu tabe chibesi file ekine gose ne keino rarabana mugitugute igora abo mugitigo togoncho kagocha okay wana sofa nkikendret sofa ngikendret bana naiganga gerite kinyoronge karasa ngindi ndamanyangi kyakwana lakini igoro mu women rep nachete karuchi best ya postmortem aichete maragoba karuchi best ya postmortem ono lende anye kinyoro buna aiba eti bono na rontara amanya lende ndai karansa sasa chamanya okay ngaki relationship kimogwata no mo sacho iga nyawito mwana osacho yo relation spune no mumuro mwabo mosacho ne userende mumuro mwabo kyoyo mumuro mwabo lende isekyale mumuro mwabo no bono nchite ngunyara kumanya kyagera into seito abamanse tokoroka bono onye no yo abangumuroka mume wangu yani mwanya ko twara bwamate bonde gukwana goseko gukwanania kukwana nirende kusana bako gukwani kawaida linde wakire bwairire nino mwana oyigere onyako tokara no muntu bagochiesa komo bana rende morasi toye bakoroka morasi tanabwate amanyinga y'abana nyagosekiara abana rende abana kera bana bande bonsi nabo besaisi hata yura aliniambia kuna mtoto mzuri anda yo watu mwana myo bwekera malisera agonte biyo bana rende nabwate tokatibu lakini mumuro yo korumwanso rende mumuro na atagite kondepo nana kolega sigesima saruni hingo cha chombe cyane insaiga metene chombe cyane chikoliere ndageransa hingo cha korugesima saa 12 chigeti saa 1 koika kagende chone ri akeigo tata ingurwe cho imira nyoro muntu kurumega yani okombwate tukyo gonsa maratate tukyo konguso gontandolera chianka pati nzuri na begete rongi ne yange ingima okongusa bana rende romete chinyasore jo mete chakorire chinguru sana ngonyete ne chinguru cyane usacho uringa moruwani kokura inagatirimbo kali ne tochi uyapi baro chitingo kurande musacho yo iranie tukyo ntubumunu
gukura yogini tugacoka ngina gatirimbo kari wika akairana na tochi abwe baigwana musacha gyakuru nere gisima agachaka igu nabo nya gukura lakini musacha bono ikire baka ngurutara ngora pi lakini bono mete tukie ye nere ranyite obwatire tukie gatia ongusire bono agakongusa bono timete birangare byaye byarenga sibesiri pere nisa kwa report te kesi ya kwanza niliripoti karipoti musikali ulengororo akandikira omo sergeant yarengo no omogere bakamenya gonta ibi mama pesa ya file 500 alafu story igakuba igu pesa ya file 500 alafu pitiri 1500 kuongeza pesa ya mafuta 3000 1500 bana nchara bale inga kiki areo 2024 utienya atingo inyora Gone genta atemeta gukore. Na atemeta lakini teta. Chibasiga kubura gente iki. Chikabura. Lakini umugambiare ni motete mumuro yagwenda kubwatwa. Uyo yagwenda kubwatwa lakini uyo gagwenda kubwatwa. Kai. Reno monto yagwenda kubwatwa lakini umugambiare tagetene any advantage yo kumubwata. Kuruga gumwachi guko ko mwachi ko chago kwa nero. Ya kurwabu. Naliye yo musacha tebete yaya mangana yabeire bobe tikaragenda se inura berororo akangira rende na bonda itwirende kagendanga karangingo koranga igatiga ngende Tanzania arangirirwa Tanzania gasi kagenda chisaruni chine no nare gukora abana ara korete separation no mwako base twara korete separation tukarabera ngumwaka nabona bereta ngumwaka 2025 ngima kata koira na 2025 January. Alright, tocho kora bono go sofa kugani kwa onkorokio ko igase asa abantu bakurigerera tiga bono gakima ko byara no murwire ako byara tari kwenyara hasta yaguchia bana bane na ero bere nabwo bana nabwo akorara bakomorangu go gwakwe pa bako obagwasi bana no baleire rabo obe bamo gukuranga ui akincho bara bana no bale nyomba ongena aiso chede rumweri ya mali aro secho inwali echo inwali aki ba okonya akinche na takaiga bara bakonyo munginuria abana bane babambekere sukuru bana bane basome kiagera abana mbwate na bangaini oyo kwete gali gutangana gali ngina mbaibere bakasa wadi chance nyire ngongo esa wadi yo mwana oyone akibale wanja bangonyero bana bane babambekere sukuru aki abana bane basome bachako betaya unacho yale konta mama unajua nitakupandisha ndege anta chenga gorofa kubwa ngaki bwa matekio bale bwa gochesa bana bago ande kande kwatigerete mamu mwa mwako gomono abana kabogore busy ko ya bana no chibuna cho yoyo ege anyencho yenga kena ro kora gesima ngomo twarenge nande bana no mwana ero ratigarete iga no muici uyu kabiro mumuro yo no kabiri na araberete iga igikiagerenga kiria ba mangana yu abetaro na arachetenga tatu mwabaga ngo mwana uyu akanga kobera seitu akaira na uyu kabere no bale na ngina kurorioka bana bane tindi pisi basigasi bana bane no torerioka nabo bana bane asita yongochi bana bane batayo eskuru no anda ororo tubauti bali mungu ndangeri bale mwana ugo na bale iga nje mwana onetari separate kama ni huyu msichana tulikuwa na yeye mpaka huko Tanzania ingekuwa niko separate na watoto wangu sio ningetesa watoto wangu sana lakini sasa watoto wangu tulikuwa kimoja okay yama batyo kwera umwana uyu sirete no mwana onakiara nje isemo ko mwana uyu sirete njende no boro ani ngo na usuni sana mwana no mwana lingo cha ukina anko akonyense wanse ulimwengu talinje bikaja wakonya ulimwengu umumuro yo ebisanga abereka gukora se community gane binge sana mara boibi kwechi bando busa boibi maybe nabo boibi kinyasore ngonyware amaru ngonyware amate yayega tamete na morembe gako baminyokia bokia bono na nyasaye na ali nyasaye na gitoro cya kanyora yaye agakwa gukino ni amate yabe emenye no morembe na no boibi bakonya kwe buchiboke yake igonje kina kia nene na gikeiringa no muntu uri gusumbwa community sana ngiye kogera abe suspect yo goito mwana ye kulingana naye enjere yo kari go dressia nabo kwa kora ngo muntu no mumira na nabo kora manyira kwa ngo muntu yo
tari omonto ore straightforward igare njira getiga ge wasi Alright. noni kieni yo kegakora ng'omonto no moiti Omonto nonyare komanya omoiti ase ekia. okorigeria nse yo kare wasi enjira none dressing yo kana bagoranga monto tari monto ore buya Onde tayo otebire ng'a moitete omonto rongi sijui nini etari ere. monto tayo kom bleniri ng'a mbowaitetu Tamarieta ngoro kumerike muntu obuoge. Kimere. Obuoge. Karibu sana. Na nkibwata gukwana igoro yeringana eri kuru chinseme chicha Nyakongo. Nchega kina ro kwana ringana eriga. Erire ribe. Ntwanya ng'ana rire kabire ngamune yega. Etwasinyu ng'abasaja n'abana abakungu baburi abaraire. Agocha gotoitera omwana ekeng'werere. Ekekere gente kebe. Nchenda base goteba ng'a oyere tari twanja etwaurwa tigagende buna achire igo. Ande timbwate na mento oyere tigagende singe bono kene ngeo tora mugambi taiyo na mwana oitaiyo. Bono ande taiyo tora kwane. Tigabagende igo muna muira na ere tigagenderani. Kiura taiye kegori kia abana babamura bono bagukina. Yongo tebia abana babamura ke muna mwa abana bake bono bagukina bono. Roro omonto okoreta naende rora moigwanene koru nyomba mbuya mogoteberani mokworokerani na abana baino naende rende tiga gochiana gochia ori gwachorire nere manya ng'omokungu na omokungu onye na omosubati manya ng'omosacha na omosacha tiga korigenda gochia kori gochia ekio ebinto ebi ng'ana bia ebigocha biachangia ng'a rero akare gochia na rero omosacha iga akare gochia omosacha konyora omokungu okare gochia nere otena inche nkogenda gochia gachi motiga mobe egento ekemo muna abanto bari bakare baringi mbamenyete bare gochorana rioka ng'a onyange sarata baka bagenda ngisarate bakara bang'ina barendire chinka berendete baganyeta baka bacha bachukuriga sarate lakini bono yabeire bobepi gaki tiga toirana amachikari amakoro tobwatisia abana abaiga ababaro abang'ina abakoro batosemia abaiga ekegori ege gekukina bono egere toro gose ntonyore egesaku ntobwati Ase ebinto buna ebio ekero bigakorekana ebinyoro binde netabaga ekero konyora ekenyoro gekoreta amang'ana mange to a point efamily yasare. Agwo gokonyara gotiga amang'ana amange yogotegerera amang'ana onye korocha amang'ana agocha korusi gagocha kobaetani igo ogotiga oyo tagotebia oitabe gose oyo agotebia oitabe nyaigwe aeta tiga konyabwata konyakorera okwesokorora kwane amang'ana akorusi konyatige mwakwana ajaino mwayana inu mweka oyo okogotebi na bakogotebi lakini tagokonya anyore ne yakugusari bono tegerera aja gwatebigwe anyatigaite buna embeo kwaiguna eriya neribe itige soka Bien mono. Aya no mboga nje no mong'ina mboga erinde magika. Igo ngenderere choi ne bane beane ninchembikine tia nabo bagocha bando tataikende ritukeri cha Jumapili morogo bana riajete agondenga baba netinga nkuru tingukuru baba yakanyora nimbegete bingende nsari ese chiko biko na gotogotoro etinga mokorwe koragere ya ndaragira mbora mono twachitinga kwenda koragera agaisika mwabonka kana tena karo kurumate kali ka kurwali kurwa se moiga akakangusa kakana kurwa kerai karansa ugikaransa igorioka nkomogori cyo yonde rero doje baba mbore na gotebi ngo nakora matuka atano minto nande naja mwa atano nakorarisia nararisia babo iso chose nabo kwana jete iwe bakongombo iyo ngata ngakunda chingende chiri ngatauri ngachiburukani gane gachiko ngatauri rende ngabe nyorukani gachumbi ngamwa nganyora chabiri igorende ngamwa mwana agaswa kuri rende aikaransa kagaswa kuri ne gachiko ngamutere gachika bwigire timo lento tauri unyakuri rende akanyakuri akagendera kuri kaendera kuri emenu ebere tano no omoisi oyo mwabona achikurigereria aria okorang'ina otirira bwate sukuma koboko achetu kwa matari okorwa rote omoisi oyo komate joy mamoria mamoyo otira no mwana arigeria akire na kororo karengi abati mwana manga arigeria mamune rorie ari tingende yani amanya kuigwa aruto mono ebere oyo gatatu no musuri asiba gochigoro bono agatereke kombe keriga ariga gocherugora akaimuka akara kekabwatingina gochari akagenda igo kagenda igo techet kuira na ga mwana nandi bono
na chete nga matuka ta na tara ta kora ta kwira na gocha hono chire pono omwana mambia chicho mwaba gaisika kora roga jaga tenga jose moka mochikuya mabere ngama woli ngoba ko imaka koma mbranjo se fwe katorendera nga jo itaya ngoma te jo iriati reta bwate mama mino na ndenge ja rweta ga cha bono butukuri ya chite esa kuna mira no sicharengi elimbo tukare ko chanengi ari cha kokora kanyara bo siari ko chikora gira nyoka rete ndengi kyo ndorane ko ngam muchi no bwate ko so agagira ngate byose imoka bono bukuri chibiri kandi ko iri bere biri genda bono orete umwana agati agatambukira dirisa bagutambukira kurwa kerenda ntaraboka nabongo boka no saa 3 munandu alite bono kaeta agotira otirimboka oterabo genda basi umwana akarororo akaleta mabera aria asa akautagaria naboka nalite kakuta kebaroro naboka kakuta ko kana namo pime bimache mpaka mabera amanyanga ebikombe mbibere amachani nebingo kobekera naboka akorosire ndagakoraki orete na mutinde kwende maginero gende bonorete akaenda akarete akaumure chaeri akanyereta agatereka mesa akego ngino gocha okumega te tuaganyire choi bwangire goche chae twanywete kare yae twamotigariri inkamuburi choi narenga choi gachitro gondia chitanu burangiti gwembwa atirete atenga yaya esangio wande byo to kwene bon ngai kune gosaria gonde naina kya kwana ngaki choi tayerogoro ngamutetiga gosaria gwata agatira ndaga chaga bon ngamutega chutu bali nyomba pi utubali na bora nyoro mwana ore irbolire sa motamoro ngayo mwana ale ko genda ribotuku ame onde jo itayo bas nanda irane bon ante bina alikiri mwana okoreki ombolire ngamutega ngayale ko chimbali ngina bana bande morogo ai parangita bano bamenyete ryoka sam echinse echina bayere mo gasana biko bera ali para omwana amenye ko ruororo elia amanya ko ruante biga amatebi genda ligaligia bora boriga bogo chabu go mwana nyaba gendete mwana simate ngakibono kigeri bono botwiringete iga tuli no bwoba abo tomusunjete igori okapaka bana rinde najete kwera iga mwancho muligereria omochi bomo abayibori abano olio kara alia then omochi abono olia iga then omochi bomo muro oyo noroyo oyo abantu bachite bagasamba oyo mukagerwa mochi oyo noroyo nyumba yae neriga iyo abantu bachite bagasamba abukurigereri kuchiyawe nchere sambire ochaga iga nabo sayigariga oya sambe tugo jikoni ya nere bikomete tabwate mukungu mwachinoro iga tia totirimbo kyo chiase aso mwana atogete nyombe iyo na mayarega manyene mwana ina mubwati nera basirete akadutuga umura akanganya kuro samete mayo sana maiga akipenyororo akalepo muswati ulia tikete muswati ulia karata kumenya agatama akatigo mwana nyero kagaira igo bono muchito wa nyombe iga menya tali mwaye amu mwamaremu nachieta akanyuma muswati onda akaleta kuri muswati alia muswati ya akachano mwana kabata akaliyo moyo akasaputa buturo mwana ichingaransiro kabuturo mwana akanyanyo mwana nara kabata akatama kijoro kachumomyokia akatama akaenda pi kiali ko buturo mwana chinkaransira akorete bono mwana ga iba wasantu mukungu yarete akatwana lidise girende mukungu akatama kabata akanyanyo mwana nyomba abantu kijoro kagaichikwa kagara munyuke ndi chumba cyara sambirwa yo wibi yo mukiyo in fact no wato wibi cyakiro mu wiburi manyene ya uri yiro magaka ko si ndi byaka ibi byale twa biye kunyomba bando bacho kunyoke bote bindo bate bangana wati chichuikia chichuikie babara abana bakuri ba yo nembo ba wate ya mu wiburi chichuikia ene chu ya rali ya so na to ende to kwandaiga na ro yo mo ndo tutire ya nere
I think nere no atugutire mwaye no ripararia nerega nende uine bwarenge no bageta kora kia kabwatwa akaramenya kisi na baite tubaka kale mari gikuba mari kwikika musa agataga sira nere na basitoro basate no atugutire gaiga na bati nyumba bara ko mugino na rorere asumuji mugima unero gwatu mugina iyo lendo muchiyo tuli muye iyo lende chibiche njiro chimbe Wano tushirwe kusibada ntubwate sawa. Ntubwate sawa ntambe. I Kikora. think from here we are about to reach. Tweke. Where are you? Mamba. Kaka nyaru musipati njera ko bugoli. Ngakimi ndibya kodre bagambi twali gukwa na gari. Bagambi mbale komo. Bagambi bale banjiri yake. Abo abakando kutipendi omuyibingana ki omuyitingana ki ngakarati kangata kumukuna mwana mwoke serikali yale. Yere bobe. Nyumba twike. Sana ba. Distance onde yule chokumanya mwana ali mata. Igawa ndio wete chwando mbaiko ni kwa line wakiangalia kama wanasapata. Iyo nyumba yo ndite yomenya to. Ndio yomenya to. Asa dali atambe sana kurura goleria. Mumu mrodio ulisikali sikali nangina. Libo itekebeke bali nere. Ano mwana jile kutoka. Asumu mroyo le moyo le gari. Onero moyo wana. Erebono namenyete nyumba iyi. Kamenyete mbona mambiacha. Mbona mambiacha? Ocha korre nyumba yae. Bono ndabacha korre nyumba yae nere. Kali nyumba yae korra bono ndukumangia rocha. Nyumba nere. So mwana betega kutoka. Yeah. Unfortunately muchiona go mungiro sikibuli ke kumsa think so. To kungusa. Tindi kumsa. Bono no ga. Wira niri. Muchi wira niri. Bono mwana atogete nyumba yume. Nyumba yume nyene mumuro yo achire bono mambi. Oya achire bono mambi. Tanya ko bera asike ka gusa. Tamenyetia. Yeah. Ngayera mete. The last time tu amunyolete gamenyete limuru. Ibaita matanga iseri asiri nani njira kumaruranjira yo kumarusi yiburu. Yeah. Kwana kumaruso iburwa. Antu asomete lakini wone miaka osiri siko. Mbona kumara matanga tatu mwao. Ndi buna achire boniga. Kumwana no atogete ma. Mwana atogete mai. Akolere bitake uchiru te next room. Talengero. Karumungale ruguru. Akara mwana yo twamwirete mochari. Munanje isomo ko mwana nona ninjira mwirete bakago ijuni. Akara twamubegete mesa iguru mwana uri twanyoete nga. Iga mutu iga butoire. Ndaga agabachoire. Iga samba sambiro mubera samba sambire ga goika. Yobona kure condition naro cyo mwana uri ari umuntu uri gaite to mwana uri encherembe sana kiunyama. Amusaleti pi. Bono ekine ntogetekere kebesana. Ebusibwa ye no bosio ga maiso ga konorete maiso taiyo. Bono nabamuite tencherembe sana pate.